lama. So, saya anggap itu ibu saya. Jadi waktu saya duduk belah nenek, kejap belah nenek pak saya, kejap belah abah saya dibesarkan untuk 3 orang adik-beradik. Arwah abah saya bagi RM50 untuk jaga 3 orang anak. Bapak saya Setiap bulan? Setiap bulan. 3 orang? 3 orang. Kena bagi? Just imagine orang pergi sekolah dapat sehari RM1, saya dapat 20 sen. Jadi apa yang saya buat, pergi balik sekolah, saya nak duit, saya tak ada pilihan. Rumah nenek saya memang banyak buah mangga telur, orang panggil mangga telur kat kampung itu. Saya potong, saya buat jeruk. Malam-malam saya akan bakar gula lilin dan saya akan goreng kacang, buat kacang kat sekolah. Saya akan ketuk pintu, every pintu. Dan apa memori yang saya tak boleh lupakan, saya ni suka bila orang tanya, mak kau ke mana? Oh, mak saya tak ada, mak saya kat bandar. Saya kat kampung time tu. Ayah kau kerja apa? Saya malu mengatakan abah saya kerja pengawal keselamatan. Saya nak bapa saya kerja office, nak ayah saya kerja kerajaan, saya rasa aib. So bila saya berniaga pula, saya malu. Tapi atas desakan kehidupan, saya terpaksa jual kacang, jual jeruk. Sampai orang panggil saya jeruk. Jeruk.